edikalumira era nga abantu balowooza eisubi liba mu bantu akanti President Waida ate nga olukikolimu abakulembeze abokuntriko ni SEC member gwe tulina Right Honorable ate nga First Deputy Prime Minister wakabaawo kwebikyukako okwongereza ku PDM n'emyogereirewo Busoga Kagulu bano Obwavvu President mwene ya confessing akati neunya n'okwewunya mu Basoga mubaawo mutya mbisisa kwe motoka yange ndisa kwendabirwamu nti mbonako Obwavvu buli kubasiiba mu busiibe tunaebo President okwida wano wakabaawo ku byetuwongera okumwidusa nti besides emyoga ne PDM Abasoga bongera okubaduna yaliwo mwezi gw'omwenda actually kuna ku Lwabina mwenda October nali mu kujja ekyando kuna polo wanga President rais wa Minister wa Busoga nga tuli kumwanzulira program mpaka dukwenda twogere mu economy ya Busoga iye binazi okay nga wokitibwa bwino atuletera proposal nga alikwenda mu bikado ne mwani n'ebintu ebindi n'emyoga twongere mu ebinazi oje kalanga lamperano tubetaga na PDM bagagona ira baina mani ikalanga at least ku mainland yes maybe vizingai ku mainland kwenu so twamusaba nti tulikwenda ayogenda ab'ekibimba kuba tubakalima mutyere tugifuule mother garden nasale garden yaife eyesigo ebinazi wane ekibimba ekibimba then nga ekifo kyona kyetwasaba twamukati tukolereko ekyo era mu mitingi etwajayo n'abayifadi bakati tulidde okwongera Busoga sente kubanga eriyo twayoteri emayuge irisatu ku Busoga twatege mu ebinazi so twakwata twongeremu so that abantu bafane opportunities ezindi side de kagomeno eriyo koka yena alina ekikyamaani kyakoze mu kyalo kye Kagomaawo okay so tusobola okukola combination y'ebintu ebisobola okuduna abantu baife okay Right Honorable nabaire